Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. Hi, bolelenka Makhumalo Musadi Ababa Selego. Mo eleng gore o gona go izingane zesithembu. So rolo ya gagwe e ka ba ile gore ke eng e ka ba ile gore o nyaka go bonwa le go ba go nne le rolo e leng gore wa e dira mola a re gane gore ke o mongwe wa batho ba e leng gore o rata business ene o dira gore business e tswele pele especially mo dilong tša ba Mseleko go kwagala gore mo go Thandone Sithembu izingane zesithembu mnakwethu amayinyeng abafazi ke yena e leng gore o tšwetša dilo tšela pele ke bona ba tlang ka tšona gore di kgone go dira gore dilo di sepele ga botse mara jwale ke re mola go show e ka ba ile gore o nyaka go bonwa le go ba kinye re bona a na le Mpilo le Sne a ba isha spa ba le ba babedi gomme ge a fetša sepela re bona ya go kopana le Lwantle ba le ka mokana a mmotšiša ka taba ya bo Nkosazana a ka ba ile gore phate role ya gagwe ke eng mola o nyaka go bonwa le go ba o swanetše gore a be gona gore a kgone go thuša bana bale la ra gore ntle le gore a skebe a ba gona mola go izingane zesithembu a gona le gore a go kgonagale gore a ka se bonagale a go kgonagale gore a skebe a bonagala ke se ke ipotšišang sona gore o a gapeletša gore a bonagale le go ba jwang Mangwabe re a kwešiša gore wa ya bonagala lebaka la gore Mangwabe a be gona mola go show ka lebaka la gore Mpumelelo o na le mathata e leng gore o kopane le yona ene jwale ka batswadi ba Vuyokazi ba swanetše gore ba kopane le batswadi ba bona ba kgone go boledišana ka taba tše e leng gore ba swantše ba di lokiše ka Mpumelelo le Vuyo ba kgone go tseba gore way forward ke eng bana ba tšwela pele ba ratana le go ba tlo tšwela pele ba gaganana ka gobane ba boletše gore Mpumelelo a sa kgona le go tseba gore e ka ba ile gore go diragalang ka ngwana o tsogile jwang o ja eng ga go diragaleng ga a tsebe selo le gore go diragalang ka ngwana Vuyo ke motho e leng gore o mo bloka ga bolele yena ga nyaka o tseba selo o ngadišitše ke ditaba tša bona jwale ga se nyaka le gore a e tsene taba ya ngwana bona jwale ba feleditše le gore e tsena ke batswadi ka gare ba nyaka o tseba way forward gore ge go diragala ka mokgwa e ka ba ile gore go dirang le nna be ke maketše ke re mara batswadi ba bana ba le ba kae se Mpumelelo a se dirang ka bana bale batswadi ba bona ba kae batswadi ba Tirelo ba kae batswadi ba Vuyo ba kae ba kgone go bona ka ntho e leng gore ngwana Mseleko wa e dira ene ebile ga e kgatlhiše and this time ke nagana gore Mpumelelo o tlo gola o tlo tšhentšha dilo tše e leng gore wa di dira a ka se sa tšwela pele a di dira o tlo fokotša ka gore ge šala e tsena ke batswadi go bontšha gore yeo e dirang papa a se yona a re tlo dumela gore o tlo bapale ke bana ba rena ka mokgwa o tlo ba koše bohloko gore a tla le bona o tsentšha le ba kore wa ba hlakahlakantša jale this time ka Mpumelelo e fihlile mafelelong taba kgolo ke gore a e ka ba ile gore show yela ke ya izingane ke ya bana ba ka gare ga Isithembu parents ge di tsena mola ke ge le gore ba gapeletša gore ba tsene ka mabaka a itšeng a go gapeletšega a se gore a ke rate Makhumalo ke no be ke maketše gore a e ka ba ile gore o rata go bonwa le go ba jwang ke go gare mohloke re nyaka go bona bana bale yena o ka kwa go Thandone Sithembu o ba ka di-position le basadi ba le ba bagolo a tlogele bana bale ba ntšhe bo bona re kgone go bona gore role ya bona ke eng ka kwa ya go ba ka gare ga Sithembu ke eng se ntho ba e benefitang ka gare ga Isithembu le bona ba ikemišeditše go ba eng ka taba gore ke bana ba ka gare ga Sithembu and le lemogile gore bana bale ba bannyana a nke ba bolela ka Isithembu bana ba ga Mseleko ga gona le o ke kwileng ka re o support-a taba Isithembu se support-a ke bana ba bašimane fela Lwantle, Sterring and Mpumelelo no Lwantle a se Sterring Mpumelelo ke yena e leng Sterring Lwantle o tla ka morago ke bona ba support-ang Sithembu fela ene ba influencer ke papa bona ke bona ba fang maelare e file nyako ga Sithembu a ga Sithembu sa lena ke nako gore le seage. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. I mean, to those who didn't subscribe to this family, please subscribe down below. Ta-da!